Kaseng agent YF RiKhasi ka arpsan taring unay lar aja arpo kalalit yakandu UCM ka KHDC batitas khan banle ujor halor ka jiwan tampur ka Assam ha Balakhawa banle iki kampen roy kum ka bashna surok barkiwe de ki kam hakate ka shnong ka baha ka hima nong spung Vice President kaseng ba KS Rani ha baikren bikinong thokbor harim blawai ka ni ka jelang ulong ba kaseng ka sngoper shajur yakani ka jingle ka jala Assam mar ba kani ka Jaka Īakajia Meghalaya bar Kam Dei satia ka Jaka Īakajia Kumbakalong ia mentahi PE ba kadon gitu ke skim PMGSY hagaba kalawan sna jubor selak benong lam dadon KNUC na gasi konsil lane na state government Henry lasu ai sapsop skum pietip hi kini gisni bat kisnam ke belalai lingba usitri jongka hima nong spung uba menta umdan syu Kadei nomor kata kadau, hakum gitu gipur ngilalai lang, na kalian jongi kaseng, rekat ki MDC jong ke KHDC, Hapoh kajing alam jong ibat tenyuel dakar kutu gipur kumsiam, ibat titos tenyuel menta, ibolong IM dugi ilaka bat kiwe IM, bat menta ibat titos dari ICM. Kadei halor kene kanong rim, bangiwan banyak kendu ban pentip beang halor kajing yai biang kan kajing tray ban pentray ya kajing king hangtai ha Balakhawa bat haber nongsai kabahap hi Hapoh uput usam jong kahima nongstoy bat jong state Meghalaya jungi namar babun sin kim ya sultu lene kim ya tibha labanong bunsin ni iba kami bagi ong bagadai ka border dispute kene kabaya kajia put Henry habang ilawan sekta kajaka la bun sin ngilap bakalong jengai na uput usam bat kene kajaka kabawan ke development lengba ke PMGSY lengba ke sarkar Assam ya menta kadai baik Hapoh uput usam jong state Meghalaya jungi bat kabahap kajingrang konstituensi bat ke Ribhoi district kedai lor kene kanang rim nyawan banyak kendu ban ong UCM ba udai balai ai sai simpat lingba kijing thok persa ia kene ka sarkar Assam bat yone kontraktor ubaya baik syafrang ban pentrai ia kene ke skim PMGSY Hapoh uput usam jong ke state kujungi kabahap RiKhasi bat jaitia